Sotele abhomkuru mate pam sante katalon ajame ke dengalong kadukavi munduli inkora troksi arat Hamren Rengbonghom Auditorium Hall along chingrum si talon dunno. Labang so me along munduli keja tumjasmen Reverend Pastor Dikonapen Evangelist pen kichenglo sarphu aklimang phari soijang bangsuri sose armu chetong dunsi mesen pen talon dun. Me chenche prang umtili Baptist Church pen Franklin timung pen arnam hirjume hangpon si abhi UCF kongchun bang Dr. Clementeron pen kipachini la pen karcho jaime dengpon. United Christian Forum ate UCF Hamren pen patir pipon si aningkan vangason thorsi Sotele abhomkuru kitalon pen Jisu Kristo kachipe bi pen anong ke thepen Jerusalem ke dam Jisu Kristo gadha kardon pen Jerusalem ke dam pen kachini ke richuason ili ning ke the ning kangsam ke jok ke wan arna makam kapapleng abang phulo armu ke ongpi hosana hempuamen pen ke wang bang a hirjumi ke longa thenglo hosana nam thela ke nipe jok thapu ke hang pen Jisu Kristo ke richuam mana tengsi ning ke the pen hang dunin tilo alang richuam man do pustame kachipi bi pen sing gadhar don ponsi apran ki sungdo an kachichak je phan chisiklo pam sandi ke talon pen ki kroera do an phan jisu aning ke the pen Jerusalem ke damahut kachehok joknangji kali bonta ki sungahut sitami kachichak alang phan ki kroi thip je phan e hanglo ki chok pet ahok pet pen la pen asod dut pen sialang ni banglo Zakariang ding pi sirkep ang ding su sirkep athi pi humpon si diphu pen Zion Baptist Association ZBA Education Secretary Reverend Samson Sinar pen Clardak Vaidak pen Sotele abhomkuru aputha Jumisen pen than ponno Sotele abhomkuru kitalon along Umtili Baptist Church Independent Church of India ICI KAPC New Market Buvalangso Presbyterian Church atung pen Jumisen lunchetu pajudun Halapu Hamren EU pen EGF atung pen si mi ke par o maphan kilun kiro karcho mate praise and worship aphan lun pen arna maphan anong pathe pen archu pono pining surini ra angkora trok Assam Legislative Assembly MLA ang hoya baha kili ke padwalo Model Code of Conduct MCC ke pangdak data joini armu che jenga sai denglong le detlok puta UCF ami phu Reverend abhomkuru pen achini Tangte pini Sotele abhomkuru kitalon ajaime ke dengpen ki pachinia putha arna malam ki thanabang Reverend Samson Sinar pen ke chenglo Hamren UCF ami phu Reverend abhomkuru anparta kirokar chu ki japon Dr. Howard Piron atum pen alam thi ajit sina Pachini thu je bangala phalo la pam sande hakko Judi a khailong han Jisu Kristo mahang ke thek wang that pen phi alang le muni pa farman apran ka pi chipi je panse Jerusalem ke dam ahut alam lo hala bang so hut jur arwo nc aning che parong ke hai ko a procession mate a procession ke hang pen se along tum Jerusalem pele dun lo mate la ke hem Jisu Kristo munit apa farman alang li praying ki tu danji matang te munit tum ke jok lai phan se alang li dam pen ada apran chipi hal bang so ake kroi ana tum aphan Christian tu matang te sikura so tu make kroi ke la ke jok long lo so pen apot se la bang su ke jok ka me klem de apot se Kristo phan kroi and the way ka chi hok pen la si nong ko te Pini ba Yusuf Hamren Manduli apai adu ko be mission prayam lapen dagat adu ko be ingkola proxy apai ando lapen pini bangke giran si mate karma mayan si do kontrol procession bangke election ke bogat lapen itu phan kita mawang magadu ko be amu ko singo phan kesak do ko i pusi authority dum pen pachini no masi position mang ngam pon peda Hamren mangke masih giran si betul. Manduli ko anak Ingkor proxy apai ko proxy ne. Kami pini Sotele arni kan thir arni ki thya kardom bajor lo mane Palm Sunday pini rutum UCF pen Hamren long do mondoli to manching room si Jisu Kristo Jerusalem ki lut inura richo ot pen so arni sinitum talon lo sinitum ka prosara bang kala pu hello Jisu Kristo hello arna maso la pen langli richo ot pen Jerusalem dam lo muni da apa farmanang ki TPG apan pen ki thi pen muni da papa phan stame kadia
la pen papa dai ki tu piji aphan la hello nil tuma birta ki me nang than kang tung ke nang litum pen asila so here ju me nang lituma bang putin putak padoverna Hosanna, praise the Lord. Your king is coming in righteousness, humble and in salvation is he. Hamren pen Daniel hi karbin long man